angicale ngikubonga babeshongwe meaning hayi ke lo wala speak show lo munye show ngoba bakashonga ngasile bhola vele ilangatini angicale ngikubonga kini nonke nje njengabantu labadzala lababuke ibhola sibonge lokho ukuthi kusukela saqala kusekela ibhola ngiyakhumbula nje ukuthi you guys have been there niyavela vele kusukume nine mathupha nide kuyasithobisa nje lokho nathi ukuthi nani nikhombise ukuthi umsebenzi waloluhlobo ngaphandle kokuthi senivile ngalaba labanibikela ukuthi bathi besponsor nani licobo nivele nisukume nje niyibambe etulo nani lenzaba lena nje niyivitolo nangikhumbula kahle kepha namuhla senikhona so sisasendlulise kubonga nekukutusa nje ukuthi mhlawumbe encenye vele umuntu ubitwe la bitelwe khona ngibona ngathi indzawo yenu le nibitelwe kuyo ngiko lo lokunenda ukuthi nikhona ukuthi nase kusidwe nje sekubhekwa le bese vele niyafika masinyane so thank you very much to you bashayele intandla phela bese niphinze ke ngibonga ke laba bala kithi ke libandla baleshongwe Thami lenisebenza nalo kulobuholi bale bhola ngalanga kithi nakhona sisasendlulise kubonga njengoba ngisho nje ukuthi ucingo ngelishaya itolo kepha ke libandla lasukuma masinyane la organizer ebengibuda shongwe nje nasilapha ngaphandle ukuthi awushongo kanti sengumcimbi mina bengicabanga ukuthi ndawukhanza nje lamaja ala speak kuphela bese sesiyakhuluma ngendzaba yethu le lengibacelele yona kuchujekwe so sibonga kusebenzisana kahle nekubambisana nekungihlonipha nje mina ngoba ngicabanga ukuthi kusukela ngicale kusebenzisana nani kude ama elements ekungangihloniphile ngeke ngawabona so ngithatha ukuthi niyanginikeza the respect and I also do the same mhlawumbe ngilokuthi ngimini lo hlonipha nako nani vele ntikhanze niphocelelekile lo kumhlonipha but nje ngiya appreciate akusebenza nebantu ubone ukuthi bayakuhlonipha noma ngabe awukwendi konke laba lokuthi idzingo tabo kepha nje they respect you and I want to say thank you very much nakini kulolo hlangothi lolo nani ke ngiyachayela phela thanki so nanamuhla ke umuntu akavete nje little bit of background yokuthi ngiyakholelwa ukuthi kwangisida ukukholwa nje indlela lengintroduce ngayo lenzaba yami yanamuhla kwangisida ukukholwa nangisinziswako nga95 kwakunguMay ngenda sinqumo sekufunza iBhayibheli kakhulu nje ngiyalifunza iBhayibheli enanginamahloni ngalokulifunza ngiyalifunza nje incwadi lengiyifunzayo ngiyadifunza letinye incwadi kakhulu ngithenga incwadi dala abanye abantu lababhala incwadi ngitifunze kepha nje kwangisida kakhulu ukufunza iBhayibheli and sengingasho ngime ngalimiyawo impela ngisekude incwadi emhlabeni lehlakaniphe njengeliBhayibheli noma ke angithi lene wisdom yaNkulunkulu kwendlula iBhayibheli kude so ngoba yona nawe uyifunza nje beside ukuthi iyakukhuthaza etintweni iphindze yakhe nalomuntu wangekhathi lokuthi uve nje ukuthi umphefumulo uyasitakala the spiritual part ngoba umuntu akasinje the body that we see umuntu sicishe sithi umthathu naye amunye njengoba sithi naNkulunkulu umthathu amunye so kwangisida lokho and then that kwase kwakha iculture yaNkulunkulu yokuthi kufanele nangiphila konje emhlabeni ngiphilele ukuthi leNkulunkulu angiphe kona ngihlephunelane nalabanye ubaliwe ke eBhayibhelini ngilaba kanjani lokufuna ubaside kulesinye isikhathi nje ngive bahle bakhala banilabasha bathi ngathi usita kakhulu bogogo nabomkhulu ngiyethemba nani nike nakuva lokho
kanti vele iBhayibheli kuya ngalokuthi likhombe ngakuphi ukuthi kufuna uside ngakuphi nangabe usida abafelokati vele kubhaliwe lapha eBhayibhelini na usida abantu abadzala vele kubhaliwe lapha eBhayibhelini so kanjalo noma usida labasha kubhaliwe but ke angikucomparishi ke mina lokho ngiyasida nje ngenxa yaleso sizathu lese ngisichazile sekuhlonipha uNkulunkulu so we made a decision businessini yethu leni supportako lezi appreciate ako kakhulu lokho support abantu basespeak support nalive nje as a whole ibuy cash siyakuthokodela lokho ngeke sikuthathe kancane so ke siyasibese sithi ke part of what uNkulunkulu lasiphe kona asikuinvest back to the people lemuva nasendale decision sathi 20% of umholo of I profit yethu sitaboyinikisa emuva esive lokusho ukuthi nangabe nje sakhe iprofit ya 100,000 kusho ukuthi ke 20,000 waleyo mali leyo siyamthatha siyokwenda I-social responsibility bese kuba ngithi ke ukuthi sikhethe kuthini noma sikhethe kuphabogogo noma sikhethe ku-investa kubantu labasha ngebhola noma sikhethe kuphala laba bafelokati noma sikhethe kuyowakhela gogo indlu la ngahlala kuyo siyesibese sikwenda kanjalo nje and ngiko ke baphathi bebhola lokwenda ukuthi sibelana nanamuhla we've been doing that ever since and ngiyakholelwa ukuthi siyawukwenda kuze kufike isikhathi sinaNkulunkulu ayawuthi salubuya ekhaya mntwana wami sowusebenzile I'm not saying ngiyakwenda into yinye ngaso sonke isikhathi but ngiyawuhlala nje ngikwena loku investor kulabanye abantu just because of the culture and principle yekwesaba uNkulunkulu so ngenxa yaloko ke ngiko silana ke namuhla ngilowethula sponsorship se le nsadiko lesi sethule kusukela sacala kuba nani kuze kube namuhla so ke sente nje exactly that today ke sethula imali le ngu50,000 lo 50,000 ke ngwale league yenu ukuthi nimdlalele ngalendlela lenidlala ngayo niphindze nichubeke nidlale kanjalo but ke on top of that bese siyothenga amajezi le in terms of value sakhipha imali le80,000 asa kuyothenga amajezi yathengelwa ukuthi onke lama teams ladlalako asitakale asupportwe abe nayo impahla uma ke ukuhlanganisa kokubili lokulese ngikubalile kusho ukuthi nje inkampani yakaBuy Cash i-sponsorship lo msebenzi wombili njengoba sengikubalile nga130,000 total sithatha ke ukuthi akusikokulahla sithatha nje ukuthi siya investa emaswadini ngithanga ukugcizeleke nalokuthi sekwathathatheka nje ngathi ngaso sonke isikhathi babeshongo even though it's important as well nawenta into wena nje i-good gesture umuntu kube ngathi ngilokuthi ufune amavoti siyanikela back to the community ukuthi i-community khona kusita ngomkhuba lesitawuchubeka siwende loyo hayi ngoba siwenda ngoba sicela emavoti kini but siwenda ngoba kuyingcenye yempilo yethu ukuthi sikwende uma singazakwenda ebholeni siyakwenda kulenye indzaba but ngeke siyekele lokwenda to show ukuthi it was not for a purpose yemavoti ngiko saqala katheni ngaqala 1998 kubuyisela nje e7 ngisengakabi nebusiness in my salary nje ngihlephule leyo mali nangibona ukuthi ngikhonile kuseva bese ngiyawuphake lengibaphako community so it has been my habit ever since ngaleso sikhathi lengisho it was 1998 and we will continue to do that noma ngabe sekuningi so sikwenda nje out of that ikhokotama why sinibambise ebholeni sithatha ukuthi kuyasida lokho ukuthi vele singeke sisebenze sonke
singeke sibe busy kanye ngasikhathi sinye sibe semisebenzini labanye ndawukhanda basesekhaya labanye because basafunza labanye njani so nangabe sisekela ke ibhola sithi ke ngesikhathi sabo labasitholako ababe busy nabo bashukumisa imitimba ngaleso sikhathi sekusebenza ke bavuke baye emisebenzini so lokho nje sikuthatha ukuthi into lenhle nale deserve ukuthi siyisupport so siyakukhuthaza kubuya ndzawonye kwebantu kuyasita nekukhulumisana kulesinye isikhathi nisesekanye sekwakheka nento lenye lay advice longayithatha uyisebenzise for your life it benefit empilweni so it is for that reason secondly naloko ukuthi siya sive ngalawa betembile ukuthi kushukumisa umtimba nje into le healthy kuyanisita ke ukuthi umtimba ngoba dinenge lama stress lesibhekana nawo empilweni nalesiwakhanzako bathi ke kuyakusita kuvuka wathi ukuthi namhla ngihamba ngiyakuyodlala uyabuya umtimba ufit kwenda ukuthi nemikhuhlane ingakutholi kalula nawe nje ube healthy nami nje I make sure noma ngingazayidlala ibhola kodwa ekuseni nje every day ngiyavuka ngicale ejimini ngijime nje ukuthi umtimba ube fit and then go to work so kuyakusida lokho kakhulu so ngoba singeke siyekele kuyisupport kwesithathu ngiloko ukuthi siyathi ukuthi labanye ngemakhono nelikhono nje asikaphiwa ngekufanana lo munye uphiwe likhono lekudlala ibhola idlale to his or her best ukhanze ukuthi uthola nemsebenzi ngako lokho so ngiko ke siyisupport ukuze bantu badlale labo labanelikhono kuloko bagcine bathola imisebenzi ngayo lebhola noma ke ibhola igcine yenyuka iba sezingeni leli kahle even la kangwane even though vele baphathi bebhola uyadzinga zimkhuthade ukuthi isebenteni bamba lenza bayebhola asifuni lokuthi bese nase kufikwa lapha eTulu sihlangu sesiyodlala bese sibuya nabo 0 nje sona sibuye nabo 0 nje akusiphatha phathi kahle lo so siyawukhuthada ke lo moya ukuthi nakukhona la kufuna kufaswe emabhande khona awafaswe nangabe kubita kudlaliswe abantwana labasebancane nakhona kube ne strategy sokuthi vele sinalo igoli lesifuna kulishaya kubhekwe lapho so that kusasa live lento hlabana nalo noma seliye ngaphandle noma ngaba kusesibhola ke but kube naloko kuhlabana sicabanga ukuthi ngekwenda lokhu ke sezama kusekela ukuthi umsebenzi wenu uchubeke kahle sengingagcina ngekunicela nje nami ukuthi nidlalisane kahle phela nakuthiwa khona into le ngingayithandi ngilebhola leyake yadlalwa ngithi thina sisadlala leyo ukuthi vele lokunye kwakuthi ungabona izini yadliwa vele sosuse ngamabomu lomsindo sosusele ukuthi kuthiwa manje le game lena iqalele phansi ngesikhathi sethu hayi nyana suse nje lomsindo usuke ebugudugudu ucoshwane khona la ground ucoshwane iphela ibhola kuthi wekutekela kungathiwa khona sekukhona lo winile khona that time has gone so sesikulenye nyalo generation asidlaleni nje sidlala ibhola angathi nje lo long ref le angathi lo phethe liduku lapha ngaphandle sekukanje ende njalo nje kube ne respect and respect those people noma wende imistake ungabe soyenda ngathi imistake yenziwa dilwane imistake yenziwa ngebantu nje noma ngabe in your view uyakubona ukuthi imistake but qhubeka udlala ibhola and so what nayendeke kulomunye ngani uya celebrate why nasekuthiwa le mistake yendeke yakhomba ngakuwe bese sekuba yimpi kanti nangabe kuthitwe nje umuntu ligoli lingenile kanti bo ofile but ligcine libaliwe lo lingenile laba labashaya abangenisele ligoli babona bajabule even though bathi ukuthi ligoli lo offside but bayajabula abamendi lutho referee abamendi lutho lophethe ini kodwa le lo kuthi labamenda kona bajabula noma badi ukuthi silitholele igoli kungakafanele silithole sekuyacamba ke kwenteka the opposite yona leyo team leyajabula ibona ukuthi itholele igoli lekungakafanele lithole nase kwenteka ngakuyo ivelelwa kuleso simo kusuka impilo emadini what is that sendani so nangabe nje kwenteka i-era kodinga abadayikhuluma kuma platforms afanele but asidlala ibhola sidlalisane sende leso sports lesendako siqhubeke sikhumbule ukuthi we are brothers and sisters nakukhona lo munye
lokune lugodo esweni melekelele ukhiphe lo lugodo kube kuphela hayi bese sowumbeka sandla so umoya wekubekana tandla uthi nje swe ungabi khona nje umoya wekubekana tandla ebholeni i-embarrassing lento babeshongwe comfort lokuthi uhlaya ephepheni kusasa ufunda liphepha ukhanzama badlali baqosha referee ngematubani Jesu wami seswele singakufunza yini emaphepheni ngokuthi sesingaze sibone into leti kanjani akuhlonishwane nje ihlonishwe ibhola sihlonishwe sports kube kuhle ekuze kungena emaphoyisa atoyelekelela hawu nabayithi kanti bese sisempini ngoba sisebholeni sidlala ibhola so siyawucela ukuthi kube nalo moya loyo kudlaliswane kahle nje kube mnanzi ikakhulu kade thina basespeak kule league lena nje kuhlalwe kahle guys nangithole lithuba ngidawuhle ngithi ngivela ngidobukela ngababona labenta lo moya lo cha siyobe sezikhuluma nale committee ukuthi senza kanjani ngiyacela guys ukuthi siyibambe kanjalo otherwise siyabonga kunibona nekunivusela thank you very much and again siyabonga sicela nisiqhubeke ni-support ibhizinisi ISP kuphela yonke indzawo ngoba iBuycash ikhona etindzaweni letiningi isitsha sive semaswati niyisekele nje nanisakhatha indlu tenu akusesiko angeti ke kumarket iBuycash la ebangikhuluma nebantu phela kufanele ngikhulume ngiyikhulumele le Buycash niyisekele nithengele ititolo taseBuycash just to support them kuze nathi lowo zuka lesimtholi lesiphinde simplawe back to i-community siyacela ukuthi kuchubeke kwendeke lo nalokuthi ke nibacebe nabanganiphathi kahle le Buycash ngoba nisebenza nami ningitshele nakukhona lokho kanjalo ngoba kude bayadi nabo ngiyebatshele ukuthi kude umuntu lomunye lokufanele umphathe kabi empilweni kude nje njalo nje nawe unemuntu kuthi ungakanani unjani ungadiva ngathi umkhulu kunemuntu utamdzinga kusasa. God bless you.